Garrett. Sound test. Sound test. Sound. Hello. Sound test. Hello, sound. Hello, sound. Sound test. Pwede ka pa pulungod kayo niya. Diretso ko pa kayo niya. Ating raffle po to. And then, ating diretso ko pa po kayo niya. Mas nakalatang na pang grasa rin at kayo niya. Ating pa po ang mga pinanaluklukan kayo niya. Dapat malagoon pang masanting. Ano, sige. Sige nila. Talakatan na po para king pamupos sa panalangin ng kakatang pamagistasyon, pamamasa. Panakit na kayo, siniklaud la king harapan na bisamat mi kakunula pa ring aliwa. Lepita na lang Jesus at nga nakarela. Ing sablang kayo pa yan, karimbanwat ketiking yato, may biya ka na ako. Uli na nita, munta kayo at gawan nyo lang alagad ko ring sablang bansa. Binyagan nyo lang king lagyan ng ipa at ning anak, aning banal espiritu. At ituloy lang tupad king sablang inutos ko kay kayo. Tandaan nyo, kaya bay ko kapilan man, manggaman king kapupusan ning panahon. Panalangin, ipaming at subanwa, mananasang ikaming migunam king kamatayan at pamanyubin ng mebi Jesus, mikapman kami king kapanayan at tula ning kayang biye. Matibe manari king kayang pamanatili busalmi, at king kayang upayang tagkil ke kami, turo ke kami, manulo ke kami, mamatawad ke kami, ang pamisan metong ke kami. Mananasang mikasiganan kami, at upayang miatad king kayang lugod, ang pang kapayapan, karing sablang taong akatagpo at akayabemi. Iti nga doon mi, king lagyo ng Jesus, sa ke kaming ginu, manggaman king alanganga, kabanging bangke ko, ketiya marurunot, ing kaladwa ko naman sa kapuryan ke kaya manirog, king paraiso kambe mo, manatili asang lubos. King lagyo ning ipampo ning anak, ampo ning banal espiritu. Amen. Magsadyata na po para king kakatang banal na misa, mag-break tapang mo mga 5 minutes. Ito pong bisang mag-jingle o kaya minom. Mag-jingle.
pabeng po, kambeda po din kaya katamong pa sa reding kapag nasan kaniting misa, pakiabetala po din makatuking intentions. In kapasalamatan na po di Mr. and Mrs. Ernesto Senior Lagman and family, Mr. and Mrs. Kenneth Lawrence, Mr. and Mrs. Rico Senior Salas and family, Mr. and Mrs. Oscar Pineda and family, Mr. and Mrs. Benji Deirit and family, Mr. and Mrs. Osadito Jimenez and Consalan family, Mr. and Mrs. Robert Sufan and family, Mrs. Merly Lagman and family, Mr. and Mrs. Luciano Manalang and family, Mr. and Mrs. Donnie Pangilinan and family, Mr. and Mrs. Richard Morales and family, Mrs. Jennifer Bruce and family, Mr. Joel Sr. and Mrs. Evelina Parongaw and family. Lord, have I waited for your coming home to me and living deeply on your arms. When you to your home where I will speak. Return is your Lord. Have I waited for your coming home to me and living deeply on your life? Oh, have I waited for your coming home to me and living deeply on your life? Kinagiling impampo ng anak, ang poning banal Espiritu, ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng banal Espiritu, mantabay kay kaingan, at maya pabing kay kaingan po. Siyempre po yung kaya katang pamigunam, pamanalain king banal ng estasyon, ng krus, yung apong ginubo po santaya king likwan ng pamikaganaka, yung Eukaristya, yung banal na misa. At bang kanita bebe tayong matampang pag masusyante, sisyantala pa rin kasalanan, tamot manyad tawad, at pakalulo king apong Ginoo. Ikang mga lingwan, karing kasalanan ng taong di napat king matulid at king mayap, Ginoo pakalulu. Ikang babye maragula-ulaga, king pamikasundu, ning metong at metong, Kristo pakalulu. Ikang magsaya, king pamainggulot ning tao, king marok ng pamibiyebye, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa labos mahipaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga, manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ing pamangiling mi, king Kwaresma, sa upana kesa ng magbayo at magsadya, para king pamagmasusi mi king kamatayan, at pangasubi ng mebye Kristo,
Ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamama Pamamas Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Nung tuknang yang darapat pamikasala, inge mayap ataw, at pamintuan na lo, ring kautusan ko. Nung daraptaning matulid at ning mayop, eya mate, sigurado yang miye. Mipatawaran lo ring sabla ng kasalanan, at eya mate, uling depat na ing matulid. Potagalang isipan mo king tutula ko, neng akakit keng mo mate ing tao nge mayop, nga nang kukutang ning ginong Diyos. Aliko, mas buri keng akit sumisi at mabye. Nung tuknang yang darapat mayop, ing taong matulid, at pagumpisa ng dapton, ing sablang mayop, ing makasumaming bage, apanya patanda ring taong mayop, manatili yang mabibye, aliyo, makalingwan ing nanuman karing mayop padepat no, Mateo, uli na ning alayang katapatan, at uli da ring kasalanan no. Dapot sasabihan nyo, makatuliran ning daraptanan ning ginong Diyos. Makiramdam kayo kanako, ikayong Israelita. Isipan nyo king parala na ning daraptan ko matulid. Ingkaya kayong paralan, ingkaya matulid. Potang tuknang yang darapat mayop, ing taong matulid, at magumpisayang dapat mayop, at kay Bat Mateo. Mateo, uli na ning mayop, adepat no. Potang tuknang yang darapat pamikasala, ing taong mayop, at daptaning matulid at mayop, iligtas na ing bieno. Akilala na ing daraptano, at tuknang yang darapat pamikasala. Inya eya mate, manatili yang mabibye. Ing amano ning Ginoo. Nung tatandanan mula mo, o Ginoo, ring kekeng kasalanan, ninuing miyatulan. Manibat king kalalaman, mamaus ko keka, o Ginoo, pakiramdaman may ngaus ko, at ang pamanyawad ko king saup mo. Dong tatandanan mula mo, ring kekeng kasalanan, ninuing miyatulan, dapot ika patawaran mo kami, nung inya kailangan dakang pamintuan. Sabik kong manayo king Ginoo, uling panaligan ko itang pengako mo. Panayan king Ginoo, maigpit pa king pamanayon ning bante, king panyatang ning abak. Israel, manalig ka king Ginoo, ing lugod na alang kupas, at parati yang makasadyang magligtas. Iligtas ning Israel, abalen no, king sabla ng pamikasala. Ginong Jesus, Ginong Jesus, ligaya't kapulong ka. Ginong Jesus, Ginong Jesus.
keng mate, ing meto nga makasalanan, nga naning Ginoo. Mas buri ke pang akit tuknang king pamikasalana at miye. Higayat ka po, teka, Ginoong Jesus, Jesus. Higayat ka po, teka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ang Ginoo man tabi kay kayo, pamamasa aking may pabalitag pangkang San Mateo. Sasabihin ko kay kayo, nung ila igitan ding talaturuning kautusan at ding parisew king pamanupad king kaburyaning Diyos, kay milub king kayaryaning banwa. Dindamyo king kanitang minuna, mituro karing tao, kamakamate. Ing ninumang makamate, may kapakibatan niya king arapaning husgado. Dapat ngayon sasabihin ko kay kayo, nino maning mimwa king kapatid na may kapakibatan niya king arapaning husgado. Ing nino mang maninsulto king kapatid na may kapakibatan niya arapaning Sanhedrin. At nino maning sumabi king kapatid na ala kang isip, miyugseya king api ning impyerno. Huli na niti nung ating kang yayain king Diyos at aga na kamo king ating yang samang loob kaya king kapatid mo. Lakwan mo yung kaya kang yayain king arap ning altar at munta ka pa mong makikasundo king kaya kang kapatad. Kanita na ka magbalik at main king Diyos. Nung ating mandalum kaya ka, makipagsalese ka king mandalum kabang ating panawon. Bayo na ka yarap king husgado. Nung ali, intriga na ka king hukom at ibiyan na ka king ning hukom ka ring pulis at ikulong da ka ring pulis king sukulan. Sasabihin ko kaya ka, karin ka manatili hanggang ka makabayad king katatawlyan asenti mo. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Mayapabengi pasibay po. Kasanting na naman yung kakatamong venue, ne? Balamot yuta mo king chapel na ning Ayala Mall. At ini pong pamitoka-toka tamo karing king istasyon. Timong ini, kita may labas San Antonio, ngini San Lorenzo. At siyempre tambale may tutukan para sa dyado ring labing apat ay istasyon. May itong yapong blessing. Blessing yan. Kasi ring Aliwan Chapel, man may tutukan for this year. Manayla pa mong next year la pa kanina. At deta pong Aliwang Bale, siyempre, naman king karakalda rin kalwalas na pala San Lorenzo. Naman ganaganang bale, may tutukan na isadya ring altar ng istasyon. At siyempre, ing misa, naman ganaganitang bale, karintang magmisa, kining bale ng bunso. O tayo bunso, Brother Joel. Kini may kaing kaya katamang misa. Para kaya katampo, ang atamo, blessing ing makanya na uling king karakalda rin pwedeng mitutukan kaya kataya miiras ini. Pero ya mo kabut blessing, may itong yan namang responsibilidad. Kasi siyempre, pati may tutukan kay sadya, may ayusan may. At ya mo responsibilidad, dapat ngayon nga tinang milabas, medyo mapipressure ka, dapat mas masanting iyo. mas magaling iyo. Dapat igitan ni kay San Antonio, Jonathan, kanya atene man pa isang buti diyan kitang minuna, itang kaya katambe nyo, masanting mo naman. Kaya po yan. Enabulsensong blessing niya, maging masayata ng tinggap tayong blessing. Patse blessing niya, palagi natin kayang tabi, responsibilidad, o kaya tin yang hamon. Yang hamon kaya katamo.
At makanya po yung biyata mo ting Kristiyano, ting Katoliko, makanyan tamo. Ing pamaging Katoliko tamo, pangaging Kristiyano, metong yang blessing. Pero yang blessing ya, metong yang responsibilidad at metong yang challenge kaya katamo, ing biya Kristiyano. Metong yang blessing kasi huling may bilang tamo king banal ng pamilya ng Diyos, kapamilya taning apong Gino, ing tagumpe ng laban king kasalanan ng pong kamatayan, at pangasubi ng mebye, mida kaya ng tamo king tagumpe ngayon, kapamilya taning binyag tamo. Kumbaga po may balatuan tamo king simbut na. Huling kay gana-gana pong manyambut, mamalato Diyan suminyambut ka keng tungit, sa walang babalatuan nga O kaya menyambut ka keng wedding. Di nga liwa, tatahimik lo. Era burin pabalo, burira karelala mo. Bari, makanyan tamo. Diyan po'y Manny Pacquiao. Pag cheer tayo, kay ba't nang menyambut, alanin pakialam kay katayo, nakatambelaton. Bari, Pero nga pong Ginoo, ing tagumpe na, kapamilya taning banal ng krus, pigtagumpe na yung upaya ng kasalanan at kamatayan, belatuan na katamo. Makanantang bibabalatuan, patseme binyag tamo. King binyag, pakinabang na yung tagumpe na king krus. Uling king pangabinyag tamo, miyabe tamo king banal ng pamilya, at uling abet aking banal ng pamilya ng Diyos, asahan tamo yung ama na tayo, ingbe, alangangga. Blessing niya po para kaya katamo yung panga-Kristiyano tamo. Pero papukin, maniwala tamo, uling bibilang taking banal na pamilya ng Diyos, siyempre paniwala tamo, di rin na nakatamong special grace ng apong Ginoo. Maniwala tamong ita sinabi ng I will be with you till the end of time. Wari yapin in talwing kahit tamong yan. Itang talwing panalangin o talwing ebanghelyong binasatanan din. Kaya beyo ko ang anggaman king kapupusan ning panawon. Ini po yung baragula blessing para kaya katamo yung apang Ginoo, palagi tayong mamantabe king balang metong kaya katamo. At bang panatilyan ay sarili na, kaya betamo, iyan po kayong banal na misa, babiyaning sarili na. Bang maging pamangan tamo, bang manatiliya kayong pamibiyabiyya tamo, king Eucharistia. Nya po tapong magkomunyon tamo, paniwalan tamo yung apong Ginoo, yang kaya katang tatanggapan. Na iya mo kabut spiritual, sacramental ya. Ating sacramental, bunin sabihin, tandaya, pero may papaltutuy tan tanda. Pabalo nga intindihan niya ito. Intindihan niya po itang sacramental, itang matutod na ko yata na nung tandaya mo po, anti mo, kinyananda kayo, nang kabalduganan nang tandayan. Nabuwa, ano yung, o di kinyananda ka, bursan, love you nga ako. Tandaya mo ni nga I love you. Tandaya mo. Pero, itang lugudan na naman. Pero nga pong Ginoo, patsya tandaya, itang mismong tanda nga ita, may papaltutuya. Nyapin po kay Eucharistia, paniwalan tamo, ito yung kordero ng Diyos nga tamo yung Ginoo. Iya mo tanda ni nga pong Ginoo, ngungunya tayong kaya katang microphone. Iya mo tanda ni nga, o ini tanda ni nga, ali na paniwalan tamo, yung Ginoo mismo. Tandaya pero yung Ginoo mismo, daratangan na katamo, bibisita na katamo. Nya itang king consecration, itang tinape niya, manatiling tinape, maging katawan at daya ni nga pong Ginoo. Nya patya tinggap tayo, ayamot simbolo ng Kristo, na ni Kristo mismo, yung tatanggapan tamo. Amen? Nyapin po, sabi ko blessing yung pamaging Kristiyano. Pero ayamo blessing, responsibilidad niya. Hamon niya. Bakit? Kasi patya may bilang kaking poder na ni nga pong Ginoo,
ating high expectation kay katamo. We are expected to become much better people. Then kareng kasa kareng aliwa. Atin tamong sabing kay Ken, itang higher standard, higher moral standard. Siyempre, pache Kristiyano tamo, bibit-bitan tayo nga pong Ginoo, ingugali ang pong panglalawi na yung daralan tamo, inya metong yung responsibilidad ding mayakit siyang ugali ng apong Ginoo, king balang metong kay katamo. Nya kini pong kay katang ebanghelyo, nga na, nung ketang minuna, hindi damyo, kamakamate. O ining mituro kay kayo, kamakamate. Pero ngini, sasabihin ko kay kayo, hindi namang mimwa king kapatad na, may kapaki batan niya, king arapan ng usgado. Iya po apapansinan, kakatas na nga pang Ginoo ing standard. Aliwang mo itang kamakamate, itamong mismong mimwa ka. At nanumang panyabyan mo king kapatad mo. Level up na nga pong Ginoo. Buri sabihin, patyetuto kita kaya, naburing pipitsugin tamo mo. Nune, buri sabihin, high standard yung pangatao tamo. Wari po tang kareng eskwela reng eskwela. Siyempre, nung ating karing pera, mamili kang masanting eskwela. Mag-aral eskwela. Nung agyo niya rin yung buntok mo. Di mo, lungob ka king Lasal, Ateneo, UST, makanyan, kesa king kaya mo, University of San Lorenzo, makanyan. Kasi pa siya may garal kakreta mo, ing babierang edukasyon, mata sa standard. Nung atsuka kita lele, po tayong average grade pwede na, ang gayang 85, ayos na, karin, kailangan mag-maintain kang grade. 90, makanya nagyumita. Mata siya po standard. Santi pong makanyan. So makanya naman po yung panga-Kristiyano tamo. Totoo, blessing niya. Pero metong niya namang hamon para i-level up tayong ingantas ng pangatao tamo. Ingantas ng moralidad tamo. Nya, kaya kami pong pari, medyo mas masakit siya. Kasi balamoy kami, laking karapatan mimwa. Patse mimwa kami, balamoy pari. Makanyang kami, malaking emosyon nya, mas mata siya po, lalo na kaya kami. Pero, in totoo, itamongan. We are expected, kitang makantang level na ning righteousness, ning kayapan, ning pamaging hanes. Tapat, yung pamaging tapat. Minta itong doon ay Sister Esther, mga manuyab na. Nya, anyapin, kasi may garal niya mo, kay lele niya, mababay standard. Nya, iniping maragula hamon na ning apong Ginoo kaya katamo. Masaya tang kayabe tamo, kabilang tamo kareng tutuki, king kawan na nga tamo. Pero metong naman palang mabayad na responsibilidad. Metong yang hamon kaya katamo. At gagawa ng apong Ginoo ini, kasi naman may nga rin tamang estudyante na katangan. May nga rin lulubtangan king university na. Dining parisyon pong eskribo at bala maliwalang universidad. Ingakakit ko po ka rin bala mo po tang manalbe kong Chinese film, po tang retang karate, retang kang detang kain ng Jackie Chan, may aliwalang masters pero ating may itong kareta mas dignified. Kareta mo ang kain nga ita, karetang maestro. So bala mo, ini nga pong Ginoo, yang mas pekamatas diling master.
Nya, nung lulubta mo kaya, huining expectation na may biyebeta mong much higher standard keng pangatao tamo. Nga napin ng Ebanghelyo, o nga na ning hapong Gino, alang estudyanteng mimigit king kayang maestro. Ing estudyante kay ba't nang miturwanan king maestro na maging kapantene ning maestro na. At ing hapong Gino po, yung kaya katang maestro, anya nung nanong maging ugali na, pandalawe na, kapanandama na, pangatao na, uya mo namaning mayubog, mipoporma king balang metong kaya katamo. Nya ini po yung biya Kristiyano, blessing niya, at the same time, metong yung responsibilidad, metong yung hamon, pakatami biyebeta mong ketang higher standard ning kayapan, ning pamaging matulid, ning pamaging tapat at tao. Nya kaniti pong medyo masakit tamong ang sukat dikila ng po pangbiyayan, ang tabayan na nakatasana ning hapong Gino. Amen. Ngani po manalangin tamo yung pakibat tamo king balang panalangin, Ginoo ituro mo keng makikasundo karing hanggang tao. Para karing sablang iglesia at kapulungan Kristiyano, itok ng dasana ing karelang pamisagsagan at mikasundulang miyabe-abe, king lugod ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Pauli na ning sangkan a puro pang politiko, nune magkapilit lang api kasundu, roring bansang migigero, ipanalangin taking Ginoo. Para karing misasakitan, pauli ring kasalanan ding aliwa, pakisan metong dasano, ing karelang kasakitan, king kasakitan ng Kristo, amete para karing sablang palpikasal, langin taking Ginoo. Para kaya katangan, kapilan mansano, eta maging impokrito, nune makika bayut. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Kapamilataning pamaglugod mi, karing kaparaming tao. Potang makagawa keng kamalyan, ibiya mo sana kaya kaming grasyang makapagpagkasundo, king metong at metong, king lugod ng Yesu Kristong kaya kang anak at ginumi. Amen.
tanggal katunaw. Manalayin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy paning pakalulu, king lugod mo, tanggapan mo reting ayin, yatadasa, ing kalam, ing magligtas mong upaya. Iti adon miging kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginuman tabi kay kayo, itasyoring puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos, king alanganggat lubos mayupaya. Adon mong ipasyag mi, ing kapasalamatan mi keka, kapamilataning pamagtimpi mi king sarili. Kailangan supilan ming palpikasalang ugali mi, at apatpat ing ketasan mi. Kailangan ipakit mi karingatsu, king kagipitan ing kayapan mo kaya kami. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok nang, ngaming babye, kapurian keka. Tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa detingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya ni ginuming Jesucristo. Bayami daong kusang lu, king pamaylasat, kamatayan, kinwaning, tinapit, pepasalamat siya kaya kapira, sunod binyenay karing kayong disipulo ng ana, tanggapan niyo iti ko ang anat kananye, itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya, iti ko nga minum ko kaniti, iti yung kalis ning kana kong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan, ami bubuo para kay kayat para karing saulang tao, banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Ikang talapagligtas ning yato.
pagligtas ning yato. Yang ini gaganakan mi o ipa, ing kamatay at pamanyubli na may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinapi, ing biyating kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap ikilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at ing sablang parit. Gana ka muna naman din kapatid ming pepeinawan at maninayang subling mihe, at ing sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluban mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye lang angga. Ban kaya be ng Maria, ing birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at tinupad kimalmong kaburian, king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ibang mayupayang tutu, kagawning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Mapaminto king amayin talapangabol sa bibok kimbala ng turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, bangking kasopan ning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at minigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Yaryan natin. Hayang kingalanganggan. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babbiya ko kaya kayo. E mo sa babalik dan ding kasalanan mi, naning laben mo, ing kasalpantian ing kaya kang iglesia.
at pamayapan men pambilugan agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapaan ni ginuman tabi, sana kapilan man kay kayo. Di po may kakapatad, masyata mga yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kay kaingan po, kapayapan. Video, kapayapan, kapayapan. Ing kapayapan, kapayapan. Ing malugod at maganakatamong ginoing kordero ning Diyos, sa minalako, king kasalanan ning yato, nyanon tamong kimbirana, kaniting banal ng hapunan. Ginoo, eg matampang.
Panalangin kamo. May paming malugod, ipagkalub na sana niting sakramento yung pangatimawa mi, karing pamibiyaming pagpikasala, at ipagdala na keng bayong biret. Nanasan ng iting Ikarisyo, tayra na kaming paintulog, keng karigtasan, kaya dumiking kapamilatan ng Kristo, ginumi. Amen. Siyempre po, bahin ko rin panalangin o bendisyon, pasalamat tapa, keng Barangay San Lorenzo, panimanan Sister Lynn. Thank you, na. Siyempre, may kapagay kanining, taluto kong pogi. Palaman ako nakatawag na, pero pag-exercise kayo niyo. Brother Joel, thank you, na. At karata pong kareng istasyon, Mr. and Miss Ernesto, Senior Lagman, Mr. and Mrs. Kenneth Lawrence Pamintuan, Mr. and Miss Fernando Dizon, Mr. and Mrs. Rico Senior Salas, Mr. and Miss Oscar Pineda, Mr. and Miss Benji Dairit, Mr. and Miss Joselito Jimenez, Punsalan Family, Mr. and Miss Robert Supan, Mrs. Merly Lagman, Mr. and Miss Luciano Manalang, Mr. and Mrs. Donnie Pangilinan, Mr. and Mrs. Richard Morales, at Mrs. Jennifer Bruce. Siyempre po yung Brother Joel at Sister Evelyn, Parungaw. At yung hanggang pong mag-sort tamo, rin lekkom tamo. Ito, makatakong niya po niya. Katang ko na may, baka na niyang makalakot. Tayo tang oras maglakot na. Ito yung altar sa verse tamo po, in full force na, pati rin. Yung parokyan po ng kayo rin, San Lorenzo, thank you na. Siyempre rin kakatang po. Thank you. Thank you kaya kayo. Retang Megaceres sa moment kolekta. Thank you very much. At siyempre rin yung Simon and Garfunkel lang mo, duwala mo. Yung duo, Batman and Poy Robin. Kaya katang rin EMDC. Kaya balang meron po kaya kayo, mas marakagtangin yun. Tan, may sambun na yung San Antonio kanina. So, thank you po kaya kayo. At yung pupakita kanya na istasyon next Friday, no kanya tayo. Lapot na mo. Kaya ba niyong lapot? Lapot na, siya na kaya na. IT, boundary, lapot, at conception. Kaya ba na rin, lockdown na kanya. Kasi, may lockdown naman yung ganito. Kaya ba na nila pag may lockdown na. So next March 21. February. First Mass will be March 21, 1521. So parang tapos po 30 p.m. Boundary na po at conception kaya repetin niya pa rin po yung kumpisahan yung kaya katang pamigunan at panalangin king station. Okay? Thank you po. Talakat na parang ikaw nila. Yung ginawa matapay kaya kayo. At bendisyonan ako ang aning Diyos sa lubos mayupaya, ingib pa, ang puning anak, ang puning banal espiritu, may arining kapag masusyan tamo, umetanang may kakalugod. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, bengining Diyos, kaya kaingan po.